Minister Himnam Kemsan Kangpokpi da satlaba yari hauzik Manipur gi sing gi district sing da Kuki amasung Naga furup ani gi marakte hengalakliba ungkatnaba thokliba sing asi loisinabagi khongthang amma oina khulai paiba Kuki group KNFP UPF ki Home Secretary Jangboy Kipjen amasung KNFP gi President ST Thangboy Kipjen gi lusing makhada Kangpokpi district Civil Society Organization sing maru oina Sadar Hills Chiefs Association Committee on Tribal Unity Kotu amadi Kuki NP Sadar Hills KIS Aids na singbo organization singa loina na khulai paiba Kuki group sing KNFP, KRK, KLA, KRF, KRAU, KNF, N na sing by Unified Command Banner Makada meeting ama pangthok tuna warep ama laukre hari thajabi yawa pau amagi matung ina pangthok kiba meeting adu da Chief Minister Imram Kemsan Singha Kangpokpi district headquarter thasigi nipan da invite tawduna taram lokpagi thorom ama pangthok tuna hojik community singi marakta lairiba ungkhatna ba singko khannaba thaurang sing khannagani hari adu bo hojik phawagi oina hiram asiga mari lainana official oina Chief Minister Kemsan da invite tharapagi paudi phangbangam dri hari Kuki Lalalof KNA gi President PS Haukip Mafam Lauthokre, Kuki CSO amasung Kuki Arm Group sing closed door da mifam pangthokre, Kuki Su militant group ama oriba Kuki National Army KNA Government of Zanenga Marakta Sauna Yana da balai lupa sigi matam sang na President ki pampuduna lakiba PS Haukip pamasigi Lauthokle haina KNA ki Commander in Chief Brave Kuki amasung Defense Secretary TS Tauthang ani na thador kiba joint statement aman hairi matam sang na KNA ki President oiduna lakiba PS Haukip internet ku tawduna pham asde ki lauthokiba asiga mari lena kem salom degi lakiba directive amagi matung inangarang July 13 ga mathoi ga yuk pung tara ga mathoi makhai ta matamda emergency high level meeting ama pangthok lakhi loina maifam aduna PS Haukip asi loop asigi president amasung supreme commander oina makhata na sakhang danaba haina warep lauduna lauthoki directive adu ki matung ina organization asida hojik leiriba governance ki president system asi kudak tagi mutat le loina loop asina nauna Kuki National Army Military Council KNA MC haina form tawbaga loina nauna assembly loop asina party asigi administrative amasung operation control pumba paisil lagani hairi adumak po hojik phabugi oina PS Haukip natragna Kuki Lalahulup singi umbrella body amu oireba KNO gi maikai dege hiram asigi matang da official oiba wafam amata phongdorak padi laitri atopa amana kangluk ki irang mayuk nariba state asida Kuki singna mitei singa akan bamuk naba leiringai marak asida makhata na Naga singa amuk sauna muk naba dagi makoi gi punsi mahing yauna hiram kaya da awaba mayuk nariba asiga marilin ngarang irai numeta Kangpokpi town da Kuki CSO sing amasung Kuki Arm Group singi mihut sing yauna closed door meeting pangthokre meeting adu da maru ene Kuki amasung Naga community ani gi marakta leiriba ungkhatna ba asi nem tahnaba amasung hanagumna nungsi chanana leiminaba gi pandam ni hairi paugi source amagi matung inna hairi bana closed door meeting adu Kuki Arm Group sing haibadi KNFP KRA KNA KNL KRA KRAU KNN apun ba body am oiba unified command gi banner makhada pangthoki bani mifam adu da sailsa kotu amasung KSRC yauna tongan ba Kuki Civil Society Organization ki miyoi sing yauki hairi census pangthok tingai de NRC pangthok no governor amasung CM da ultimatum pisan kre state as census pangthok tingai mang inana NRC pangthok kadabani haina campaign for just and fair delimitation na leptana sangsina ko kongjang gi manung chananga si Manipuri governor amasung chief minister da ultimatum amasung reminder pisan kre campaign for just and fair delimitation gi secretary IPR Kangjam mani hana thadurok pacherola man hairi bana campaign committee asigi state asida illegal immigrant kaya sangsilak puna maram oiraga demographic imbalance ama tokhaliba amasung masina lamdam asida tangdu leita da film ama tokhalak liba asi yengduna lamdam asida NRC updation tawduna mitop khandok nabagi thabuk paikhat piyo haina hana dagi hauna taksinduna lakibani asigumba illegal immigrants sing na state asida toklak liba khwaidagi tamtiba tawdok singi manung da haukiba sehi 2023 gi May 3 dagi maitei singi matakta satarakpa aggression aduna ngasina amuk Naga da samana na thawong asi sataduna miyoi lising kaya mayum leitana lehen batana tana miyoi kaya gi punsi mangan kibagi tamthire bathabuk kaya satari asigu mufiom as the campaign committee asina ngasi phawu the state government amasung central government da issue asiga mari lena tangka kaya da thamkiba amasung miyam goloi na sanction kiba khongsang kaya da mari lena thamkiba wafum kaya adu amuk hananing sing duna thabuk paikhat pina ba ngasi governor amasung CM ultimatum amasung reminder adu patient kibani amaram the campaign committee asina CSO kaya gi mi sing yauna pangtho kiba mifam da August taruk phabugi manung da NRC update tawna balai ngakna warep laudrabadi August tari tagi khongjang kaya sangse lagani haina laukiba warep ki matung ina ngasi gi ultimatum amasung reminder adu pisin kibani hairi Yamlaba drug ka kona na Manipur gi miyoi ahum Assam da fare Assam police ki special task force na sowa inter-state drug trafficking network ama thugaiba ngamkhiba ga loina na Manipur gi miyoi ahum international market lupa crore tara ka ni thoiga lag yankhai gi value oiga da yamlaba drug ka kona na fare hairi pawasna makata na hairi bedi Assam police ki special task force amasung
कामरूप पुलिस के कंबाइन टीम अमना आसाम की अमीन गांव याम सिंगनिंग मोंग लाखिबा टाटा मैक्सन कार अमद चेक तौबद इंटरनेशनल मार्केट लुपा करोड़ तराग निथोईगा लाख यांखई की वैल्यू ओइगदबा याबा टेबलेट केजी मंगा कोनना मियोई अहम अदु फागत पंगमकिबनी मखाताना गाड़ी अदु चेक तौबद हेरोइन ग्राम 34.5 सुफागत की फारब मियोई सिंग अदुदी गाड़ी अदुगी ड्राइवर केएस ताबिस सही कुनगा मरी को ड्राइवर टेक्सम अविनाश सही निफुगा माथोई अमसुंग पैसेंजर नोंमाइथेम बिश्वजित सही कुंट्रागनी पान कवी हाइरी आसाम की इचाउदा लैखिदबा मियोई मारफुगनी थोई यौख्रै हौजिक हौजिक आसाम की मथक थांबा सरुक तमायुक इचाउना मरम ओइरगा लैखिदबा मिगी मसिंग हेंगलकपगा लोइना ngasi फावदा लैखिदबा मिगी मसिंग मारफुगनी थोई यौख्रै लोइना स्टेट असि डिस्ट्रिक्ट मंगा दा उन्ना मियोई लाख अमगा लिसिंग मौद्रागा निथोई की मथक इचाउगी अवाबा मायुकनरी दिल्ली हन की रिपोर्ट मतुंग इन इनौ इचाउना मरम ओइरगा शिवसागर अमदी सराइदियो डिस्ट्रिक्ट के पुन्ना मियोई अनि लैखिदबगा लोइना मियोई लाख अनि की मयाद अवाबा मायुकनरी हाइना डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम की पाउ नहाइरी हौजिक हौजिक इचाउ असिना आसाम की डिस्ट्रिक्ट शिवसागर गोलाघाट जोरहाट नगाउं अमसुंग सराइदियो की पुन्ना खुंगंग चहुमगा हुमद्रागा मापन इचाउ की सफु फंगली रिपोर्ट अमगी मतुंग इन लौ अमदी मरु मरांग थाबा याबा लम हेक्टर लिसिंग तरागा मंगागा संबेरिगा कुंट्रा दसु इचाउगी सफुंगली नकल अमरमद रिपोर्ट की मतुंग इन ngasi फावदा डिस्ट्रिक्ट अमतगी अर्बन एरिया अमद इचाउ थोकपगी पाउ लेते हरी पनबयाबदी हौजिक मायुकनरिबे इचाउ असे स्टेट लैंगाकना थेंगनबदा मतेंग ओइनाबा हाइदुना इंडिया की बिजनेस आइकॉन अमसु ओइरिबा गौतम अदानी ना असम की चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड दगी लुपा करोड़ तरागा माथोई की सेंफम हौकिबे इराई नुमिता ऑनलाइन की कुथांग ट्रांसफर तौकिबनी मधुगी दमकता असम की चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा सुस्थागत वही कया फोंगतोकपगा लोइना अदानी की सेंफम असिना स्टेट लैंगाकना हौजिक थेंगनरिबे इचाउ असिदा अवाबा नंगलबसिंगी दमकता थबक तौबदा हेना पांगन हापलगनी हाइना फोंगदोकलखिबनी पेट्रोलियम ट्रांसपोर्टर सिंगी स्टीयरिंग पाइदब खोंजंग नुमित निनी सुख्रे पेट्रोल पंप सिंग थोंग लोन बहौरे नेशनल हाईवे 37 इम्फाल जिरिबाम लंबी दे खुलाई पाइबा मदि मिलिटेंट सिंग ना आइन काइना पेट्रोलियम ट्रांसपोर्टर सिंग दगी टैक्स अमदि एक्सटॉर्शन सा थरिबा सिंग असि लेफन नबलेंगा की सबसाब फिरेम अम लौब ngamdabadagi दी मणिपुरी पेट्रोलियम ट्रांसपोर्ट्स एंड ड्राइवर्स एसोसिएशन ना ngarang dagi हौदुना स्टीयरिंग पाइदबगी खोंजंग असि ngasi का थाना नुमित निनी सुखिबगा लोइना पेट्रोल पंप सिंग दा थोंग लोन बहौख्रे अमरोम दे एसोसिएशन असि स्टीयरिंग पाइदबगी खोंजंग ngarang dagi हौरगनी हाइना लाउथोर की पासिना मरम ओरका मियामना पेट्रोल पंप सिंग ngarang आयु अंगन बदगी हौना थोमजिनदुना पैनिक बाइंग तौबगी चाउना ममी ताकिबगा लोइना पेट्रोल पम खरददी स्टॉक लोइखिबना मरम ओरगा नुमित युम मतुंग पम थोंगलोन अदुना लैखि अदुगा ngasi के इम्फाल दा लेबा पेट्रोल पम खरा नतना अतै पम सिंग थोंगलोन नखि हिरम असि के मरी लेना ऑफिशियल एसोसिएशन असना मणिपुरी गवर्नमेंट दा था सिगी तरागा मंगा नुमित तरागा मंगानी डेडलाइन पिदुना लंबी असि सथरिबा एक्सटॉर्शन अमदे टैक्स लौगा थिंगनबा मतम थादुना लाखिबनी लैंगा के मेकैदगी सबसाब खोंथांग सिंग पिखिबा मतम असि मंग लैंगा लौखत पंगमदबना मरम ओरगा एसोसिएशन असना स्टीयरिंग पाइदबगी खोंजंग असि ngarang dagi हौदुना सथरगनी हाइना लाउथोरखिबनी हाइरी